ꓕꓮꓲꓹ ꓕꓮꓲꓹ ꓗ bi besin nga mi pyute ma dushite leshama gflango golini yu ajisne voto kwa bi mu kwa che dushite nalunile anyne dushi yivodi makwa chama gduna ni Thai Air Asia X Diwali yi nama shikgu kwa bi shivoti made koyuku bi bama du chama gflango nyne dushite makwa ni Thai Air Asia X Diwali bama na ni gile cholizne na fama tuti mawde yi nama Thai kwe Diwali te mo shikgu kwa bi shivoti mamate na ni koyuku wa Thai Air Asia X to the moment ni Covid na du jula kwa bitapo Thai kwa juhi jinama na lema Diwali na kuliama Nok Air and Thai Airways vopati kwa galamangalo to the moment ni nyiku che du doso ma ju kuliama pudo rile jua jipits liama ngasuni mi yisode wapfuguma bala ze yibu yinama mi yita nama to the mama yisha liama ngalo golunga mi koi kwa gubutapu jitu nama juhi che votaso ze gumu Korea North Korea bi Japan kwa jinama Nyego iche ticket votasana ni chunha kwa bi kubu jigdongo bi betalo ayuleshe dushnalunz duile RCSS bi me council jamuk lik le dosa bi bama du jamag flango nyutun tsunyu ko ngwahama ntsibi ntsunyu kwa che sa nyutile gojule kuk kanne RCSS bi me council jamuk lik le dosa ko bi belo ni hukama lik nye kweju meju vamula ju rile yiju ngalo bi yimulu kwa sewalo kweju te mu party nye amyama jusun federal ju inama bi chiche jama mishokwa vamula ju te mu gwajalo bi RCSS meds sai okili DVB te shatutalo meju bi rile yiju te mu nye zizumumu nichulu ne kwa jitama ngasilo doshi yimudi makwana ni khkwe chochi kwa bi myamakwe madili metajagochu yish votoko bi mamdu chamaga flango khpakwe chochi lopu kwa bi myamakwe madili lopu kwa tsaflama Uza umi jido metadenye nyedun tsunyu ko ngwahama nisasa nyeta votofulalo ajaguti di juna ni aku gama ngasunyu nyeto kilometer teli gama ngasunyu sengwa he jago ngalo gulu ngami khute gubutapo gu teli aku gu ama pedo aggetala bengami amuna ni ngwanyu khute made tesa ngwanyu doliama jago shi tiju pilama ngalo Anyone dushinani timya kwacha dingaswa shagingami leshe dushachama gflango gulinya jasa dushide nalu namanani yu channel te timama dengami subscribe yisin chupedengami bugama jutsu ajasa khokhwa